Sada dolazi, a Rusu se nije svidjela fora. Izvini. Ali ni opet ne volimo Putina. Da znaš. U Jagodini ima jedna trafika, piše dobrodošli imperator. I tu je Putin. U centru Jagodine. Čisto turističko mesto za Ruse ako hoće. Šef nam dolazi, molim vas, nastupuje na srpskom, inače nastupa na engleskom i na ruskom. Zato dajte srpski aplauz za njega. Da čujemo šef, dođi. Pokidaj. Bravo, slavi brate, dođi. Evo. Ćao. Nisam Rus. Imam ruski pasoš, ali ja sam s Kavkaza. Znate Kavkaz. To je kao Balkan. Moj srpski nije dovoljno dobar da bih nastupao na sceni, pa ću, ako dozvolite, koristiti podsjetnik koji mi je pripremio ChatGPT. Imam jedno poznanje koji je Sloveniji i kaže mi, Slovenija je zemlja gdje se ništa ne dešava. I još kaže, Slovenci idu da spavaju baš rano. Pitam zašto? Kaže, zato što je u snu znamljivije nego u Sloveniji. A za Srbiju se to ne može reći. Ovdje nije dosadno, posebno posljednjih 6 mjeseci. I kada sam prvi... Da, brate. Kada sam prvi put došao u Srbiju, nisam znao ni jednu reč srpsku. Vozim se autobusom iz aerodroma i vozač vozi kao lud. Preticao čak i skuteri. I dve žene nešto viču na njega, a on ima odgovara, jedi govno. I to je ponovio 10 puta. Tako sam to naučio. To je bila prva stvar koju sam naučio na srpskom. Još nisam znao da kažem zdravo ili hvala, ali sam znao kako da uvredim čoveka. I kad sam stigao u hotel i prijavljujem se na recepciju, mi kažu prijatan boravak u Beogradu. A ja sa širokim osmihom odgovaram, jedi govno. Bili su iznenađeni. Inače, što se tiče srpskog jezika, saznao sam da glagol pušiti ima 2 značenja. Od tada sam veoma oprezan. Kad me neko pita, pušiš? Ja odgovaram, ne pušim ni u jednom značenju te reči. Samo pijem. Nadam se da piti nema drugo značenje, jel da? Sad već nekako govorim srpski, tako, ali ne daju mi da vežbam. Govorim srpski, svuda me odgovaraju na engleskom. Bio sam u kafiću, naručujem, može kafu sa mlekom, bez šećera. I konobar mi odgovara, okay, anything else? A ja pitam, why are you talking to me in English? Is my Serbian that bad? I on kaže, yes. Ja hvala na iskrenosti. Zamišljam kako priča sa svojim decom. Tata, nacrtala sam tebe, mamu i našu kuću. Sviđa li ti se? Ne, srajde. I poslije toga deca idu kod psihologa ceo život. Ali to su pojedinačni slučajevi. Generalno Srbi su strašno dobri ljudi i ja strašno volim Srbiju. Skoro je moja sestra prvi put otišla u inostranstvo i to u Srbiju. I ceo život je sanjala da vidi Disneyland, a vidjela je Čaceland. Stojimo mi ispred skupštine i ja joj kažem, nemoj ništa da pitaš, mi smo stranci. A ono im sa osmihom kaže, jedite govna.
i daje im nešto u kesi. To je sve, hvala, nadam se da ste razumeli. Koliko mi je drago što nije Rus. Fuck Putin. Da, fuck Putin. Ali ti si to iz Zajnovog mesta, taj deo kad kazao ne, a?